kibamo tukagitaha ico bita igihugu Minembwe izorenga kuba na teritwari wenda ntitubizi ejo n'ejo bundi yazaba zone byose birashoboka kuko biri mu maboko yacu abacu barabipfiriye uko cokwitwa kose biramaze murakoze tuzagikiranura uko tubishaka voilà ukoresheje ijambo ryiza nituvuga ngo turashira salo hano ni nyiri uko nyiri inzu akiranura inzu yiwe ninde ubigena zote kamaliza, amedestroy ng'ombe zao, kila kitu ameua, ameharibu. Wote wakakusanyika Minembwe, akaamua kuwakuta huko ili wamalize. Raia hao wamejikamata en charge, na ni uongozi ulikuwa haupo wakawasimamia, wakaingia ndani kikundi cha autodefense. Akagara kaguye mu nzu se nikagize igihe karayiguyemo kuva umunsi bisanga bavuga ngo Minembwe yafashe ndetse bakaba banakatishije amatike yo kugira ngo bajeyo n'umunsi baguye mu nzu. Nimba uyu munsi bavuga ngo ese ngo Minembwe ni iki, ni gute bavuga ngo Minembwe ni iki aribo baje bakavuga bonyine ngo Minembwe muri capitale politique ngo kuruta Goma na Bukavu. Urumva Minembwe ngo nizo ubwa mbere ngo niyo mujana za Washington ngo niyo mujana handi ngo mwerekana yuko ngo abantu babakorerwa gushomba. none nimba nta kirimo ko mbere bavugaga ko kwiganyira ndetse n'ikimwaro kinini kubibumbiye mu gatsiko gahakana gupfa kwacu ko mu Kagara bamazemo iminsi. Ni ukuvuga ngo kuva drone zahagarikwa kugeza uyu munsi babuze amahoro, ntibahumeka. Reka nkoresha iryo jambo muze kunyihanganira. Bakoze n'ibishoboka byose, bagenda baterateranya utwo batoye hasi ngo babashe gusebya abatabazi. Ndaza kugaruka kuri delegation yari mu Minembwe, nanone turaza kugaruka ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nanone aho yongeye kuvuga ubugome bw'iki gihugu gikorera bamwe mu batutsi b'abanyamurenge cyangwa se abanyamurenge n'abatutsi muri rusange. Ni byinshi turi buze kuganira kubera abantu benshi bagiye baduhamagara ariko kubera impamvu z'umwanya ntitubashe kuganira. Rero ikiganiro kiri open kandi usuhuze Oze Ruhumuriza, ndi kumubona hano CEO Umurage, umugabo dukunda turi benshi ukunda kuza tugataramana rimwe na rimwe iyo afite umwanya. Rero reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze. Igitaramo kiri open nimba ariko no bivuga cyangwa se ikiganiro kiri open. Rero sinamakosa ndi kukubona hano hasi ibitero, hari amazina nimba ariko ndaheruka hano, hari amazina mashya ndi kubona hano ku mihanda. Ariko reka nakire ko hose twirwaneho, n'umwe mu bagabo bakunda kudufasha kuganira ndetse no gusesengurira hamwe izo tugenda tubona hano hirya no hino. Twirwaneho, ndakuramukije cyane wamfuraho. uraho neza Jenzo? Iminsi myinshi. Yego, Amakuru ni meza. Dukomeje kwishimira amahoro ari avuga iwacu mu Minembwe. Yego, yarakoze host Jenzo, umwanya wari wose ko tuguhabwa tube turi kuganira. Rero uko abantu babibona kuri titre, mu Kagara babuze amahwemo kubera amahoro ari mu Minembwe. Yobi ni ukuri birababaje kandi biteye agahinda kubona igihe ababyeyi bishimye baguwe neza nabo baryama bagasinzira ntaco bikanga,
abana babo babyaye bamwe bagenze nabi, ibo akaba ari cyo kibababaza. Mwumve ishyano twagwishije. Ni ukuri hamwe nza mbitekereza bikansiga, nkavuga ngo se iyi niyo mperuka bavuze iri kutugeraho, aho umuntu yishimira ibyago by'ababyeyi be akababazwa n'ibyishimo by'ababyeyi. Kandi icyo nza nanga kumva ni ijambo bakunze gukoresha ngo tubyumva utandukanye, ngo ni izo ngo ni ibya politike. Ukareba uwo munyapolitiki uwo ari we ukamubura, ukareba ibyo bitekerezo bitandukanye. Niyo wumva ngo ibitekerezo bitandukanye, habaho ibitekerezo mu gutandukana abantu babishwa, wewe ukamubwira ibitekerezo bitandukanye n'iby'abandi ukavuga ngo yaye abantu baba bapfa uko, ngo nibyo bitekerezo bitandukanye cyangwa ni ugusara, sinzi ingene nobyita. Ariko kuko wari ubivuze, guhera tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu, ubu turi tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi, hafi 21 mu minembwe dejo zageze. Urumva uko ni ukwezi gushize ababyeyi nta drone ibari hejuru, ntaho drone yarashe, ntaho drone yasenye amashuri, amatorero, amavuriro n'ibindi bisa nk'ibyo. Rero utobyishimira ni kujya kera abana bakazavuga ngo nyina aba ari umurozi, kuko ibintu byabaye muri yo plateau, kubona uyu munsi abantu babonye amahoro, ni ukuri twese twagafatikanyije gushima. Ariko urumva ko harimo abo bibabaza. Ariko kandi reka tuba dufata n'umwanya umwe noneho, nimba hari abanyakagara bari hano, tube nk'abaganira, tube nk'ababigisha, ntuze tuzogira gute. Ejo bundi nariko mbivugaho nkavuga ngo nimba leta ya Gisegeti yaraje igakura abamayimayi batangiye kutwica kuva muri za 60, bakabikora bari mu ishamba, leta wenda zobashigikira zitobashigikira, ariko ntizabahaga imbunda, ntizabahembaga, ntizabakuye mu ishamba ngo zibagire armée de réserve, umukuru w'igihugu avuge ngo nibo yizeye kurusha abasirikare b'igihugu. Ibyo nta bundi byabaye usibye kwa Gisegeti. Aho umuntu ukoze nk'ibyo, wowe ukamuhagararaho ngo uramukunda, ngo uramushigikiye, ngo niwe perezida wa mbere ngo Kongo igize, ngo wintware, hanyuma ukumva yuko ngo ufite ibyiyumviro ngo bitandukanye n'iby'abandi, ahubwo uvuze ko wasaze, utakiri muzima, utakimeze nk'abandi. Icyo cyo kumvikana, umuntu avuze ati njyewe twumvikana, narasaze, uko mubona ibintu bizima je siko mbibona. Icyo cyo hatabanje umuntu yoba nk'ucumva. Aho ukagenda ukareba aho imihana yasenywe igashira, inka zikanyagwa zigashira, abantu bagakorerwa blockade, ariko wowe ibyo ukabyishimira, ukumva yuko ari amahoro woshigikira iyo leta. N'iyo Burundi yaje kubashigikira, ugafata tike y'indege ukongeraho amadeni ngo wagiye i Burundi ngo gushimira Neva ko yakoze iki pi. Ukabona aho bafata umusirikare uri kumwe n'abandi, ngo abaturage ngo bamukuye mu modoka y'abasirikare, bamwicishije amabuye, bafashe n'umwanya wo gushaka umuriro, nimba barakoresha ikibiriti, nimba baragiye kurahura bagakomeza,
bakabaga umuntu bakotsa bakarya, abasirikare bagenzi biwe bari aho ntawe unarashe n'isasu na rimwe hejuru ryo kwiyama abaturage, hanyuma ukumva ngo ivyo ni amahoro, ngo ushigikiye ngo FARDC, ngo twese ngo dushigikire FARDC mu gisirikare c'igihugu. Mes chers amis, umusirikare sorry ndasa n'uguciye mu ijambo. nimba ufite komeza. Oya nari ngize ngo duheze Oze, wenda ndabizi ko ahantu ari bwije ndi kubona yazamutse. Oze, sinzi nimba utwumva hano. Ya ndabumva, wareka twirwa nagakomeza. Okay. Mm. Nuko numvise yasaga n'uwarushye. Go ahead twirwaneho. Ndacabishoboye se nuko tajanye umwanya muremure, ni ukuri ni ibintu biteye agahinda aho ubona abagabo b'imfura b'abashefu b'abatware barimwo ba Muhire bari mu gihugu, bari muri iriya situation, aho baza bakavuga abantu bishwe n'igisirikare ca FARDC mu Minembwe. Shefu Muhire yavugaga umuntu n'umurara we no ku ba nyirarume, naho nimba ari umugabo aho yashatse, nimba ari umugore aho yashatswe, n'umunsi bamwishe n'aba FARDC bamwishe baribo. Ariko izi nyangabirama zikaza zigahindura ibindi bintu bidafite cumi na kabiri. Drone zikarasa abantu ngo yayi, gusa drone urasa umuntu mu bikomere bingana kuriya. Drone zikica inka ngo yayi, ngo nitwirwaneho yazishe kweri. Ejo bundi Shefu Muhire yabivuzeho, twirwaneho yatangiye kugwanirira inka ngo zitanyagwa kuva 2016 na 7. Abana bakaza bapfa bagwanirira inka, abasigaye uyu munsi ngo nibo babica inka, ngo nibo baba barasa inka mu Minembwe. Murumva uko gushinyagura. Ariko bamwe n'ivyo kugira ngo Oze aze kutuganirira, nakurikiye akavideo ka kuriya Mfurero vya Dunia yavuga hariya muri Uvira, wumve nawe yababajwe yuko ngo abayobozi b'icama baje kubwira abaturage ko amahoro abonetse nta ntambara igisubiye kuba mu Minembwe. Bihamara nyuma bakavuga ngo bakeneye amahoro, ngo kubana n'abandi bantu bose ngo amahoro. None se abantu baje gutangaza amahoro, nawe kuravuga ngo mukeneye amahoro, ariko ukababazwa yuko batangaje ko intambara zishize muri Haut Plateau. Ariko bafite agahinda nabo, yavuze ati bazomanukira Ururimba n'Imirimba bafate Karemi, asigaye hano Baraka, Fizi, Uvira dusigare hagati twenyine, tuzama dufata imbunda tugende tuzibashire ngo turishikanye na bado ntibarabona. Numvise abakurikiye Makanaki nawe ngo yaravuze ngo ntazongera mu Burundi ngo cyangwa Tanzania ngo ni hariya. That means namwe murabyumva, abwira Mayimayi umwe azogenda aje kugwana Kageregere nzomuhinga. Nabonye kari akavideo ndaseka cyane. Urumva yarahebye, kandi ko barareba situation ko yigenda hariyaga iriya systeme n'iriya yafashe Goma barabakatarinze barakatinga neza, hasigara inzira gusa imwe yinjira mu Rwanda. Bariya nabo pole pole hazosigara akavimvira bose barengukire kwa Neva. Tibazobona y'amazi bajana Karemi, tibikunda. Tibazobona bajana Karemi baciye n'amaguru, nta kindi kibuga c'indege gisigaye muri Sud Kivu ngo indege ngo zizobajana, nta kibuga k'Uvira pi, keretse bazambuke bihuta zibatorera i Bujumbura. Au cas contraire hariya bari mu Kanigo,
polepole, uzibona ipensi zigenda yegerana polepole kugeza ihuye kajya kw'amenyo y'urutozi. Uku niko gatego barimo, bararye bari menge. Umwana w'ubwenge yambuke inzira z'ikigendwa, amenyo namara guhura kitahumana. Rero murakoze, reka twakire umunyamakuru wacu rwose wahagaze, wafashe umukingo ukomeye mu itangazamakuru mu nzira zitandukanye, ari ukumenyesha amakuru, ari ugukangurira abantu gukora ku buvugizi, gutabara, ari ugukomeza ababyeyi bari ruguru, ndetse noneho akarusho hazamo no kwigisha abantu batazi muri Haut Plateau ku biganiro azagenda akorana na Gitavi. Rwose Bwana Jose, reka tuza dushimira umuntu ahari, apana agihari, ahari sur place, nawe agihariho ntawe uri kuja. Ni ukuri ubwo butwari turabuzirikana, kandi mukomere ku rugamba, twese dukomerane. Iyi ntambara tuzayitsinda, iyi ntambara tuzayitsinda, kandi tuzayitsindana ishema. Ese gutsinda ni ukuhe? Iwacu hari amahoro, uko ni ugutsinda. Ibaze ngo aba autorite ba FC bose baragiye bashitse mu Minembwe, barahasibiye 1 2 3, za duniya ngo baratabaje, ngo baratabaza. Wumva ihakiri nke ngo se ngo bari abayobozi ngo bavuye i Goma, ngo bavuye i Bukavu, ngo bavuye mu Rwanda, aho ngo nibashaka babe bavuye aho ngo baca, ngo ninde wafunga ikirere? Ikirere se ni icabo baragifite? Ngo bamaze kugera na hariya ngo batabaje mu Kinshasa, ngo ntibahave, ngo babarase babamare. We bafurero akiri akunda kabisa. Rero ririya ni ishema, kuriya ni ugutsinda, kuriya niko gutsinda, kuriya niko gutsinda ni ishema. Hasigaye gusa, hasigaye kugazura uturere, ariko intsinzi yo ni ukuri yamaze kuboneka. Rero murakoze cyane, reka twakire umuvandimwe Jose, nimba twumva umwanya n'uwawe, utuganirize uko wateguye kandi utituta rwose, umwanya n'uwawe. Abandi nabo baza ku intervene nabo bazamuke. Yeah. Murakoze. Urakoze cyane, twirwaneho. Wenda uza ataratangira, ndagira ngo cyane ahere cyane ku ruzinduko rw'abayobozi bacu, noneho aze nanone nk'umunyamakuru wakurikiranye, haze kutubwira hejuru y'ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze, nanone yongera kwibutsa abantu ko yababwiye ko abantu bari kwicwa ariko abantu banga kumva. Ndagira ngo ubashe kuduha umuco kuri izo point Jose, nimba twumva. Mikoro ni yawe, kandi reka tugushimire ku mwanya. Jenzi urakoze, ndetse na twirwaneho. Utaha ntukazambure twirwaneho ijambo, uzumenya ko ari umuyobozi wacu, dukeneye kumwumva, umuntu mukuru cyane, ariko turaziranye nawe cyane. Ariko mbashimiye ku ikaze, n'iby'agaciro kwakirwa n'abagabo nk'amwe bafite mu bwoko, mufite imirimo ifatika ivuga, muri ahantu ku rugamba, muri abantu umuntu yakwirata aho yagera hose, ataterwa ipfunwe no kuba aziranye namwe, no kuba yabavuga aho muri hose. Nkunze kubivuga ko urwo rugamba, urugamba nje mwarunzanyemo kandi muruzamo hageze. Abantu bagiye kuri Twitter, uriya mwakoze ikintu gikomeye. Ndanibuka kera hari uburyo akagara kari karasaze neza karasaze, kandi bafite imbaraga zikomeye, noneho baza bakoresha ibitutsi bakabona nta muntu wabasubiza. Ariko igihe mutangira amaspace, nico gihe barangiye, bahise bashira, kuko ndibuka ico gihe
ijisho ryahorerwaga irindi jisho, ugutwi kugahorerwa ukundi gutwi. Noneho usanga twebwe hano ku ma YouTube tugakoresha protokole zimwe na zimwe zi- zimeze ukuntu, ariko mbashimira cyane rwose abantu mwatangiye, nubwo bamwe bamaze gusa n'abacitse intege cyangwa baragize izindi nshingano batakibikora cyane, ariko mwe mukibihagazemo, ndi kubona amazina hano akibirimo, rwose muri abantu b'abagabo. Ku byo wari uvuze rero ku ruzinduko twagiye tubivugaho kenshi. Nje ni rumwe mu ruzinduko rwashimishije kandi rwanejeje, kimwe n'abandi mwese muri hano, kuko Minembwe kari kamwe mu karere kazahaye, kahuye n'intambara zikomeye, kagira umutekano muke, ndetse n'uburyo gateye, ugasanga n'ubutabazi kugira ngo bugereyo bikagorana, n'ubugezeyo bukagerayo haciye igihe. Ndibuka hari bamwe twavuganaga baba bahagurutse bavuye i Bukavu bagiye, akubwira ati ubu turagiye turatabaye mu Minembwe, ariko ibikoresho dufite ni ukuzajya tugerageza ku buryo tuzashikayo ntaho duhuye n'umwanzi, kugira ngo ibikoresho dufite tuzashitseyo ari umukwiro. Kuko iyo bagiraga bahuye mu nzira n'aduyi bakayakoresha, ni ukuvuga babaga batakaje cyane, kugira ngo bazabone ayandi abageraho cari ikibazo. Ariko uko abatabazi bose bagiye bagenda, bagiye bahura n'ibitero, murumva yuko n'urugamba barwanaga baranoneraga kugira ngo bashitseyo nibura ico bashobora gusaranganya n'abandi. Muri ubwo buzima bwose bugoye buruhije, abaturage n'ingabo bakomeje kubana. Nje nkunze kubivuga ngo iyo bari abaturage bataza kubana n'ingabo, ntabwo ibyo tuba tuvuga uyu munsi tuba tubivuga. Iyo ziriya ngabo ziza gucogora ntizibane n'abaturage, ntabwo ibyo turi kuvuga ubu nyine tuba tubivuga. Ubumwe bwabo nibwo butugejeje kuri ino ntsinzi. Abayobozi rero kuba byaragezaho inzira iboneka bakagenda bakaja mu Minembwe bakamara iminsi 8, hari ubutumwa bivuze kuri Kinshasa, hari ubutumwa bivuze byonyine, tutaraja ku majambo abayobozi bavuze. Jenzo macako munyumva, hari abari kumpamagariramo, sinzi imbona natakaye twumva munyumva. ko turakunga neza cyane. Mwanyumva twirwana urakoze. Byonyine tukimara kubona ifoto ya chairman ari mu ndege, yifotoje yashitse ku kibuga c'indege, byahise bitanga ubutumwa bataranagira ikindi bavuga, bataraza ngo batubwira ati abayobozi dusize Igoma badutumye ubutumwa. Bivuze ikintu gikomeye, bivuze guhozwa amarira twariraga twibazaga tese twebwe biti ikirere cyo mu Minembwe bimeze bite, gasuzuguro bikomeje kuba kenshi. Niki bizogenda gute? Ugeza n'abantu bamwe bazaga bakifuza ngo ese ngo drone ngwigura ngo natwe tuzoyigure abandi ngo se ikirere bogifunga gute ngo natwe noneho tuzo. Abantu bagira ivyo byifuzo, ariko byonyine ko abayobozi barashitse hariya zatanze ubutumwa ku mwanzi bukomeye cyane, kuko ntabwo chairman nanga yohagurutse delegation ingana kuriya nta mutekano wabo uhari, ntibishoboka. Bariya ni abagabo bayoboye, bari ku urwego rwiza, ari nayo mpamvu mwakumwumva bya Dunia avuga kuriya, ntiyumva uburyo bahageze. Ni ukuvuga ngo rero hari ubutumwa bukomeye byonyine bitanze, ntukwirirwa nje muri detail, ariko namwe murabyumva. Ntabwo bagabo bamara iminsi 8 barera mu Minembwe badafite umutekano. Umutekano uri mu Minembwe mu yandi magambo ni kimwe n'umutekano uri Igoma, ni kimwe n'umutekano uri i Bukavu, haba mu kirere haba no ku butaka. Abashitsi bamaze kugera hariya, mwabonye uburyo abaturage babishimiye, mwabonye uburyo ingabo zabishimiye, barataramye barasenga bashima Imana.
ni ubutumwa bwatanzwemo, nje cyane nibwo bwankoze ku mutima. Ubutumwa bwavuzwe na coordinateur Bisimwa, avuga yuko chairman Nanga na General Makenga bamubwiye ko abaturage bagomba kuryama bagasinzira ba Minembwe, nta mwanzi uzongera gukandagira mu Minembwe. N'iryo jambo abantu bose bari bakeneye, abanyaminembwe n'iryo jambo bari bakeneye umuntu uzobabwira gutyo. Bari bakeneye abanyamurenge bari hanze, abakunzi b'amahoro n'andi moko atandukanye, bari bakeneye umuntu ushobora kubabwira icyo kintu kijanye n'uwo mutekano. N'ubu nyine kugeza mwarimu bivuze, twirwa nawe yarabivuze, ukwezi kwarashize ku munsi w'ejo hatambutse. Ku munsi 19 nibwo umwanzi yavuye kwa Buhimba, barakomeza bamuvana mu Mikenke n'igakenke, bamuvana ahandi hose na point zero. Umwanzi araho ubu nyine, twese tuzi, kandi naho batamworoheye ubu nyine bahaba mwigaho. Ico rero ni ikintu cyo kwishimira. Ngarutse kuri titre rero mwavuze, barahwereye, akagara kaguye mu nzu, kuko murabizi ko kari kamaze iminsi kari mu myiteguro yo kuzamuka. Je nari mfite impungenge mu gihe boramuka bibahiriye, bikaba ari amahirwe make kuri twe, bakagera hariya mu Minembwe. Mutekereze bari abasaza ba shefu Muhire, mutekereze inama abashefu bakoze bamagana Kinshasa bavuga mwizina ikibazo cyacu cyose. Mutekereze uburyo bacunaguzwa baramutse babagezemo. Hariya mu Minembwe hari gusigara wenda gusa mvuge ngo abagore, ariko nabyo ntibari gusigara, kubera ko mwabonye yuko bari bakomeje kugenda baje mu marango. Ntabwo bemeraga yuko uko byogenda kose gusigara muri bari gusigara gute, kandi aho FARDC yageraga hose yaranyagaga igatwika. N'uwisanze we umukecuru w'imyaka irenga 100 ikica, nta muturage bari gusigara gute? Uko ni ukuri, ntibyari gushoboka, ntibyari gushoboka. Hari ijambo ryanejeje, ariko reka ndehe kurivuga, nzaribwira twirwaneho ku ruhande. Ari ibintu umuntu azaje kuvuga yanezerewe nyine ukumva ntabwo biri ngombwa, ariko icyari gihari cyo nuko baguye mu nzu, akagara kaguye mu nzu, bari bamaze kwitegura. Nigeze kubona uwitwa Ganza we yazaga nabyandika ngo very soon ngo bazaba bari mu Minembwe, ibiki n'ibiki. Ariko reka tubabwire ko urwo rugendo rwasibiye, ntaho bazoje. Mu Minembwe muzagerayo muzanwe amaboko ari inyuma cyangwa ari imbere, mwambaye karaka. Timuzagera mu Minembwe kubw'amahoro, muzagera mu Minembwe muzanwe muje gucibwa imanza z'ibyo mwakoze, z'ubugambanyi mwakoze. Afande yigeze kubivuga, aravuga ngo abantu bazahunga amahoro. Uko bayahunze, ntimutekereze ngo hari ukundi ngo bazava za Canada bave za Amerika. Uko mubona bacecetse, amahoro batangiye kuyahunga, karabababa. Mwumva batangira ngo se ngo point zero, ngo hariya ngo hari iki, ngo abana ko barahashirira ngo hari iki. Hari iki? Point zero hari iki? Nihe batoshirira kubw'impamvu z'umutekano w'abaturage babo? Aho batomenera amaraso ni hehe kubw'umutekano? None se nimba umwana yaguye point zero, abanyaminembwe bakaba babayeho neza, nico kibababaje? Bakaba ari umutekano? Nico uwo musore yafatiye intwaro, afande arabivuze ko bemeye gupfa kugira ngo abandi babeho. None uzurabajwa n'iki n'umwana waguye kuri point zero, apfiriye umuryango we awucungiye umutekano? Avuga niba abandi bise ngo ni ibyihebe, niba abandi bise ngo ni ibirara, niba abandi bise, kandi akaba ari umugabo ufite abana n'umugore uhaye barwanirira, agasohoka mu nzu akavuga ngo sinzemera ko nicirwa imbere y'abana, ngiye ku irondo, nzagwe ku rugamba, ahubwo nzagwe mu bana.
ariko undi akaza akavuga ngo bariya ngo ni ibyihebe. Ubu nyine ntibakaba babona amagambo babatuka, ntibakaba babona ibitutsi babatuka, kuko hagaragaye determination iteye ubwoba hagati y'icama, kuko ubu nyine nta byo kunyuza ku ruhande. Nimba bavuze ngo Minembwe nta duzosubira kuhagera, niko bimeze, imvugo niyo ngiro. Mwezi ya 12 last year hao wameenda huko kusapoti huko Minembwe na kufanya kazi kubwa sana. Hivyo vikundi vyote, hizo brigade zote za Warundi, FARDC sijui na wengine na wazalendo na mesene wote wakapigwa akadiku yametoka. Na nyinyi leo mmepasi. Nimba uyu munsi wa none dufite amakuru yuko Baraka yuzuyemo interahamwe P5 ariho bose bikusanyirije, ni ukuvuga ngo Baraka nayo igomba kubohorwa uko byagenda kose. Kandi ikiya kinshimisha nuko abaturage b'abakongomani bamaze kurambirwa intambara, bararushe. Muri kubibona ko manifestation baba bategura zo kwirukana Chilombo, bararushe, ntibamukeneye, bakeneye umuntu ubaha amahoro. Mwabonye hari Bukavu bakiyashika, mwabonye mu bishop umwe ngo nimba yitwa Bujiriri, nimba yitwa nde, sinzi ko mvuze izina ryiwe, yatangiye arasakuza, aratukana, coordinateur Bisima arimo aramutuka, mutukiringa bagira gute, ariko ubu nyine yagiye yaracecetse, nawe kari enjoying amahoro, nta na kimwe ashobora kuvuga. No kuvuga ngo gahunda ihari ubu nyine abaturage bo bararushe, bakeneye rero umutabazi. Uru rugamba ruroroshe cyane kurusha izindi ntambara zose zabayeho. Kubera iki? Kubera ko abaturage barushe kandi bakeneye, bamaze kubona uwabahesha amahoro, bamaze kubona icyamaco bahesha amahoro kitavangura, bifite ingabo z'amoko yose. Abana abahungu babaga muri Wazalendo bafatiwe za Masisi, ni ingabo ziteye ubwoba. Barabateguye, barabigishije, ubu ni ingabo, nibo bahaye barwana, nibo baba bigarura uduce tumwe n'utundi, nibo baba birukana Wazalendo bene wabo, nibo baba birukana ingabo za FARDC, nibo baba birukana FDLR. Aba ni abana ba Kongo bahaze gukomeza gukorera Kisegeti. Mwabonye nigeze kubona akavideo k'abasirikare baberekana ibyo kurya babagaburira. Intambwe igezweho nuko abana ba Kongo bose baza bagakorera hamwe mu bwumvikane, hanyuma bakabasha kwirukana Chilombo ufite icene wabo, uheza bamwe agaha abandi akazi, akica bamwe abandi akabatonesha. Bakongomani twese turi umwe, turavukana, tugomba kwemera ko tuzobana uko bizagenda kose. Tizinze mu majambo rero, mwari muvuze ku ijambo rya Perezida Kagame. Uyu niwe mubyeyi, uyu niwe mubyeyi wacu, kuko uwo baduhadika ngo abe umubyeyi, uriya yamaze imvyeyi zacu. Ubu ntiyoba umubyeyi. Kisegeti no kudufata ku maso, nta dukunda, ni ibitekerezo byase nka kurya yavugaga. Igihugu cacu ni Kongo, Kisegeti si umubyeyi. Perezida Kagame yavuze ibyo leta yiwe ikora, iratuvuganira. Na Ruto nawe yigeze kubivuga. Dushobora kuba dufite ibihugu nka bingahe nibura byumva akarengane k'umututsi muri Kongo, ariko kuba Perezida Kagame avuga ati ndabivuga nkabibereka, ariko bamwe bariye za ruswa Kisegeti yahaye amabuye, bakamubwira ati ibyo bubiretse, na ibyo buretse kubivuga hano, bakagira isoni z'uko azamuye ico kibazo, kandi wenda bariko biga ku bibazo bisa n'ico ngico. Ni ikintu cyo kumushimira. Abagabo b'abanyamurenge ntibazoceceke. Dufite aho duhurira nk'abanyamurenge, twirwaneho uri aho ngaho, kazi nguvu niwe utuyoboye. Nyabuna abagabo b'abanyamurenge ntibazoceceke, bagomba kugira ico bakora, bagashimira leta y'u Rwanda. Minister Duhungirehe ntako atagize, Ambasaderi Martin Ngoga ntako atagize, nunareba n'abanyarwanda ibinyamakuru byabo, n'abandi ntako batagira ngo bavuga akarengane k'umunyamurenge. Perezida yagiye kubivuga, ariko abanyarwanda ku bwinshi babonye akarengane kacu, barahagurutse barandika ku ma Twitter, baravuga ku ma YouTube.
bumvisha akarengane kuko amateka arasa ibyo tuba duhura nabyo bahuye nabyo ababibakoreye uyu munsi nibo baba babidukorera. Niyo mpamvu perezida kubivuga yasezeranyije isi ko atazaceceka mu gihe ibyabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi igihe iri kuba ahandi. Noneho reba abayikoze mu Rwanda nibo baba bayikora Abanyamulenge, ntabwo kuko yabivuze nyine ntazemera guceceka, kandi ni icyize tw'Abanyamulenge tugomba kugira, tukumva yuko tutagipfuye tutazonapfa mu gihe uyu mugabo akiriho agihumeka. Ni umugabo, ni umubyeyi. Abanyamulenge ikintu nabonye bacishimiye benshi, ariko kandi hazabe igikorwa runaka gishobora kubaho nibura akamenya ko Abanyamulenge bamushimiye. Je ndatuma twirwaneho na Genzo, ubuyobozi bwacu burahari, buzarebe ico bwakora kugira ngo iba Abanyamulenge bari kuvuga izo bagiye bandika, nibura Perezida Kagame azamenye yuko Abanyamulenge bamenye yuko bishimiye yuko ubutegetsi bwe bugira ico bukora kugira ngo Abanyamulenge badashira. Nta Munyamulenge dufite ubu nyine waje muri UN ngo avuge, ariko bano bagabo iyo bagiye ku bibazo byabo n'ibibazo by'isi bakatwibuka bakatuvuga, abandi baraduciriyeho iteka, ni ibintu byo kwishimira. Rero n'umugabo wo gushimirwa, kandi nagiye mbona namwe mubikoraho mubivugaho, ubwo ico ubwoko abayoboye ubwoko ico bazadutegeka tuzakora ico, ariko agombe agabirwa inka yo kazigira, niwe muco wacu, ntabyo dufite byinshi kumurusha, ariko ibivuye ku mutima ndatekereza ko bizanezeza Abanyarwanda cyane kubabona ko tuzirikana. Murakoze. Oze urakoze cyane. Reka wenda umwanya tukigufite aha mbaza akabazo. Ni iyihe mpamvu aba bantu barwanya kubaho kwacu cyangwa se kwirwanaho, iyo babonye hari umuntu, umuyobozi uwo ari we wese w'igihugu cyangwa se umuntu uwo ari we wese ukomeje ku kibazo cyacu, bibarya bakaremba, apana kuremba? Ese kuvuga ko turi kwicwa kw'abatutsi bari gushira muri Kongo bibarya he? Usanga ari izi expectations zabo muri analyse zabo usanga ziva kuki? Genzo, urabizi niho barira, batugize igishoro baratugurishije. None se kuba Minembwe ubu nyine amahoro, uracabona Kongo ravuga? Uracabona yataye agati yasaze? Uracamubona yandika? Uracamubona kuri space yabuze umukate? Ni ukuvuga ngo ntibifuza Bishe isoko yariragaho. ni isoko yariragaho. Ngo mu Minembwe barahari akiyandikishwa akagira utagira utagataginga, ariko uyu munsi ntibishoboka. Nkubwije ukuri, ubunsi Umunyamulenge yobona amahoro nta kintu babona bavuga, nta nubwo bogaruka ngo baje kuri space. Twebwe twobibona twoza tukava tugasubira n'amateka y'intambara, twoza twe tukavuga iterambere, tugakangurira. None se ni muri mukora ama space mubwira abantu ngo batahe ngo bubake, ibo se bo bivuga? Ariko utinya umuntu udashobora kuvuga n'inkuba yakubise igiti cyo mu Minembwe. Utekereza n'umuntu utovuga, n'umugore wabyaye abana 3 mu Minembwe. Ni ukuvuga ngo nta yindi nkuru, nta bundi buzima bakeneye ku Banyamulenge, ni ibyago gusa, kuko iyo byago birabagaburira. Nta kindi ciza bashobora kwishimira cyabaye mu Minembwe. Nabonye umwe muri bo bakunda gukoresha yakamejeje ngo si ibi twababwiye, ngo ngibyo ibihano babifashe, ngo ngibyo babifashe, ngo turaje ngo turebe ngo yatwirwaneho ya Kameme. Bitakwira wabo ntabifite. Bitakwira wabo arabifite, kandi siwe wenyine. Ingabo za Kongo zibifite zingana gute? Afande Makenga amaze imyaka ingahe abifite? Bigeze babona yishaganya? Baratekereza ko uyu munsi nibayifatiye Afande Rukunda yapfuye abifite?
bikorwa nande n'aba ba bya duniya bandika baza abo bazungu bakaza bakababaza bakababwira hanyuma bakandika, nabo ni abantu bishakira umukate, nibadakora ibyo byegeranyo nabo akazi kabo karashira. Hanyuma se afande Sematama arajuguma ngo bamufatiye umutungo uri he, uri Arizona, uri Texas, uri he, bamufatiye pasiporo yari kwaja Canada, yari kwaja ibi hari ngibi. iki- ariko hari ikintu sebuje yabaziritseho. Wibuke neza Bunagana kuva yafatwa kugeza uyu munsi bari umusoda wa nyuma wa AFC M23 uri mu Rugezi. Gisegeti yababwiye yuko ngo ibintu biracyatungana, ngo murabona ngo ndacyahabakura, umwaka ukaza ukihirika niko ibindi bice biri kwihirika. Abatagira amatwi yo kumva ntibagira amaso yo kubona uko map imeze. Reka nkoresha iyo termo. Mm. Ni ikibazo Jezo, byararangiye intambara niyo ya nyuma. Ntabwo tuzasubira kurwana indi ntambara, iyi niyo ya nyuma kandi igomba kuduhesha amahoro, kandi ikikwereka ko ariyo ya nyuma nuko n'abakongomani nabo barambiwe. Kongomani bamaze kumenya ukuri, bamaze kumenya yuko batakomeza gutakaza no gupfusha. Iyi niyo ya nyuma nabonye, ariko intsinzi ni nziza. Hari abantu barimo mvugana narigenza ngira cyangwa nkavugana n'abantu mu mastate atandukanye b'abayobozi, mbabaza uburyo imisanzu itangwa n'uburyo bimeze. Barambwira kuva Minembwe yafatwa hari abantu bari bamaze imyaka n'imyaka barikuye ku misanzu, ba bandi butugara bazagenda bagaceceka ntibavuge, bakazagomesha abandi ku ruhande, ariko batangiye kuza kwishura amadeni. Intsinzi iraryoha, batangiye kuza bakishura amadeni, imituku yabatangiye kubavaho, baze bishura amadeni y'amafaranga batatanze yo gufasha abaturage. Ngo banga bababwira ngo ese ngo ariko uyu musanzu cagero uribuka cagiye batangiye kwita amazina umusanzu utabari wacu, ngo ariko ubundi ngo muzi iyo umusanzu uzuja ngo hari uzuja muri FPR ubundi ukaja bawitaga amazina. Ariko nkabwira ngo abandi baba bagwanya umusanzu turi gutanga ko baragwanya nta handi kure hahaba harenze FPR ngo ari uzoje hariya ni habi. kandi igitangaje n'uwo ukareba ukibate se mwebwe nta muza mutanga bazi ngo muvugeho, twe ko tutaravuga ku musanzu wanyu, tuvuge kuri za hene mwatanze inyangizi na za nkoko y'umweru n'ibinini 12. Ariko rugaraheruka no kohereza joro n'icumi Uvira izo naco ntimwobagaya nabo barakoze. Ariko bageze mu gihe kibi, bageze mu gihe gikomeye cyo gutsindwa, kandi ubu nyine intare irarakaye, zange bikunde, umwanzi agomba kwigirayo. Hariya point zero baratujennye, mwumvishe Umurenge 5/5 yakibajije afande Sematama ejo bundi, hano point zero afande ntabwo turanyurwa. Aramubwira ati ibyo bireke ni amabanga ya gisirikare, ariko baratujennye hariya bari kwa Murima baracatujennye. Izi nterahamwe zose ziri Baraka ko zirakora iki? Umwanzi agomba kwigirayo, abantu bakaryama bagasinzira neza batayabumva interahamwe kandi ku ruhande ngo ari Baraka. Abaturage bakazamura ibyo kurya batihishe, bakabizamura, ubuzima bugakomeza nk'ibisanzwe. Ariko ababo nibashaka bazi inzira zikigenzwa, byararangiye, nta mugabo bakurikiye, Kirombo ntawe bafite. Nibakomeza kumukurikira amaherezo yabo bazaguma inyuma y'igihugu, tibazotaha. Hari ijambo mpano bavuga ngo baravuze ngo Honorable Moise yaravuze ngo na Dr Kaniki ngo nibatanga igihugu cabonetse, bazanaga ya majambo bazaga bakoreshana mbere hose ngo turashaka kubarikaniza igihugu, ngo Minembwe ngo bizaba igihugu. Ubu nyine nta kunyura ku ruhande, ntabwo umuntu yosubira kandi ngo arabebera ngo bavuge ngo si igihugu. Minembwe ntiyoba igihugu, ni territoire, mwarabibonye. Gikwerere yabishize hariya, mwarabibonye, ni ho plateau.
territoire de Haut Plateau. zarabariye barahwira noneho ngo teritware Urazi ko baza babikangisha babivuga ngo nibavuga ngo ni igihugu ngo amahanga ngo aramaza ngo Minembwe ngo igiye kuba igihugu. Ibyo byararangiye, ariko mutekereze, ese mwebwe reka murebe Amerika bari biri Amerika kwicecetse. Ni iyihe mpamvu Amerika icecetse? Ni ikihe gihugu batagezemo? Nuko bose bamaze kubabona, maze nta gahunda, nta murongo bafite, zo bavuga nta shingiro bafite. Abakongomani bagomba kubohorwa, bagahabwa umutekano n'ingabo zibifitiye ubushobozi, zishobora kwigisha umukongomani wari ufite ideoloji mbi yo kwanga undi, agahinduka, akagenda akazamuka akaja kurwana mu misozi miremire, akirukana abazarendo bene wabo, kandi akagaruka ngabo. Twamaze kubibona ko bishoboka ko umuntu ashobora guhinduka. Abaturage nta kibazo bafite, birashoboka ko bohinduka. Babyadunia ntimwatangiye kumva imvugo zabo, bamakana ntimwatangiye kumva ngo aragaba inka ntiyazinyaze ntiyazimaze, uko hariya gifite iyo avuga ngo aragaba imbwa kuko inka yo n'imbwa ahubwo ariko bamaze gucogora, bamaze kunanirwa. Ibyo nabo barabibona, abasigaye gusa ni ukuza gusa kudistrera abantu kuri social media ngo babone ko bakiriho, ariko nimba ari abantu bacitse intege, kandi kiza kinezeza nuko batagira ubumwe. Bagiye ari bangahe, ariko uko bagiye niko barimo ibice. Uwo bita umusore wazagarirwa avuga ngo afite amakuru ngo hari jenoside, ngo bahaye bapanga, ngo makanika ngo yavuze ngo baturage ngo batere ngo nibamara ngo babice. Umusore yagiye ko atakivuga. Uwari uyoboye Tafoke se ko wamwibagiwe? Ese Tafoke yamwiganta maheke uriya we mure kuva bamwikorera ku gipoyo na n'ubu ndagira ntawuramenya, bamushikije Burundi baramutura. Muri make nuko nguko ntabivuga, ariko mukomere ku muheto, turangwe n'ubumwe, tujane n'ingabo, tujane n'abanyepolitike bacu neza, twese dushikane ntawe usigaye mu nzira, kuko kibamo twagitaha. Ico bita igihugu Minembwe izorenga kuba na territoire, wenda ntitubize ejo n'ejo bundi yazaba zone. Byose birashoboka kuko biri mu maboko yacu, abacu barabipfiriye, uko cyo kwitwa kose biramaze. Murakoze. tuzagikiranura uko tugishaka Voilà, ukoresheje ijambo ryiza. nituvuga ngo turashira salo hano ni nyirizo, uko nyirizo akiranura inzu yiwe n'indu bigeni Ninde ubigena? Tuzo cyane rwose. reka tugushimire, komeza twirwaneho. Ariko nanjye reka ngushimire, ngifite mikoroze, sinzi ko hari abandi bazamutse, ariko vraiment thank you so much kuri contribution yawe. Iyo tuganiriye cyangwa se iyo tubashije kubwira abantu update, nico dushoboye. Nzabwira abantu ngo kubera ko tutatabaye, aho dushoboye kurasira ni hano, nta handi. Rero reka ngushimire cyane. Nimba ukiri hano hejuru, nimba mbonye TJ yazamutse, mwakoze akazi kakozwe, mwakoze akazi undi muntu wese adashobora. twakira TJ, reka nanje mvuge ku tuntu nka tubiri. Akambere kukajanye n'ijambo rya perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bagaza bavuga ngo perezida w'u Rwanda ngo ntiyovuga mu Minembwe, ngo ntiyovuga ngo Umunyamurenge, ngo ntiyogira gute. Uku kandi yabivuze basure kandi bahindura ukundi ngo kari yakibivuga aho. None bagira amatindi nk'ayabarozi ngo umusanzu muzi uzuja, umusanzu wacu tuzadutanga, nta wabo bazabatanga.
ariko ngo nibakurikirana akaba ari bamenya iyo uzuja kuturusha ngo uzuja muri M23 aho M23 hano hafi ngo uzuja muri FPR naho ko ndabona ko habaye hafi iyo bashaka handi hirengeye muri Kenya se kwa Ruto kwa Trump ni uzuva hehe bazoshakaho bazovuga hariho hose ni umusanzu wacu nitwe tuwutanga nitwe tugena iyuje nuja muri M23 ni uwacu nta uzoba uvuye nta uzoba ugiye nuja muri FPR ni uwacu nta uzoba uvuye nta uzoba ugiye mubimenye bizoza bibarya uwanyu muzamutanga uzuja kwa Yakutumba ntabwo turawuvugira uwanyu muzamutanga bashinga ngo baratanze ngo boherereze urawibuvira ninde gice cagaza kivuga cyane wa munsi Mukamakana oya uriya wundi wigera kwitekesha ngo bamufasha amateko y'ikinyoma na Ruvumbu cyage cyo kwanga Gasita ngo bakoresheje umusanzu ngo bohereza na Ruvumbu ngo ibongo n'abazalendo ngo baba nk'abamenamwa mabisi bihanganire Gasita bama bamuhupuza ngo hupu abarahurutse Burundi abarahurutse Kinshasa ayo muzotanga yandi menshi muheze na bamakanaki muheze nabande ivyo ni ibyanyu birabareba dushaka kumenya iyo ibyanyu bizabija namwe ndimukaza mukurikirana ibyacu bizabija ariko ibyacu bizabija turahazi kandi tuzi ko biza bitanga umusaruro reka twakire ndabona abantu bazamutse reka twakire TJ aze gukurikirana na Dave TJ urahari murakoze ndabashimira cyane ndahari ndashimira Genzo na co-host twirwaneho n'umunyamakuru w'ikinyamakuru Murage TV turabashimira cyane ku kazi mukora kenshi kandi keza kababereye rwose gashimishije kuko buriya umuntu ajya asa n'ico arico n'ibyo arimo turi mu mahoro turwanira uburenganzira bwo kwishura ukizana ku mukongomani wase ubumwe bwacu twese utarimo discrimination umuntu kwishura ukizana umudendezo wose kuvuga ngo turi mu mucyo w'ukuri musa nawo kuko nyine kandi ubwo nyine muba mufitanye n'amasano nawo buriya umuntu ntahitamo ikibi aba afitanye isano n'ikibi ntabwo iciza gishobora kugira n'isano n'ikibi umuntu agenda aho ari umuntu agenda aho abarizwa agenda aho ari muri relationship nayo bari abantu rero ntabwo watega umuntu uri mu kibi ngo umutegeho iciza biba binaguye kandi ari uwo kurimbuka ararimbuka nyine burya nubona hari ibyo urimo haba hari impamvu yabyo iyo uharaniye kubaho kw'abantu bose uburenganzira ku bana twese akarengane ukakanga nuko nyine uba utabifitanye isano n'ako karengane ngiye kuri titre amahwemo abantu nta mahwemo bazagira nakurikiye bari abagenzi babo hariya ngirwanama ngo bakoze hari Uvira bari abamakanaki n'abandi mwese mwabonye amaganya arimo niko nabo bano bazarinde ubona bagiye mu kizarendo nyine bacu bayobye niko bameze nabo mwabonye marira bafite hariya nukurira noneho babashe no kuvugiramo ibintu byinshi akarengana abaturage ba Uvira bafite gakabije abantu baricwa hariya Uvira buri munsi buri quartier abapfama abantu buri munsi bonyine babyivugiye buriya iyo ufite ikibi iyo ufite n'ubumara bw'ikibi burakurenga ukananirwa kubijera iyi leta rero ya kisekise niyo mpamvu yananiwe kujera nyine ibi byayo banye byinshi kuko bananirwa kubijera bariya ni gisegeta bahaye imbunda ura ni president twita ko ari president wacu president w'igihugu uhari uyoboye miliyoni
120 zirenga z'abaturage agomba kwitondera ntahuke, agomba kuba ari umugabo ufite sagesse, umugabo ugomba gutekereza kabiri, umugabo ugomba gutekereza amahoro, ugomba gutekereza ubumwe bw'abakongomani, reconciliation nziza, ugomba kuba umuze, ugomba guhagarara hagati y'abantu bose. Ariko niwo mugabo wafashe ziriya mayibobo zose ziriya twagaye tubona haraza amakana kimwumvisha ibyo bagiye bavuga, impumyi ziri aho ngaho gusa, akazihereza imbunda ngo zije kugira uti zije kuturimbura. Kandi gaziriya mayimayi za hariya nta nubwo zizi no mu bice ziriya za Nord, kuko hari izindi za mayimayi ziriya zo muri Nord tizizi za Kisangani. Ntabwo yazihaye imbunda ngo zirinde umutekano w'abaturage bari za Uvira, bari ahandi hose. No, yazihaye imbunda kugira ngo baje guhiga abanyarwanda bari mu Minembwe, ari bo twebwe bitwa ngo turi abanyarwanda. Ubwo rero mu by'ukuri umuntu wese ufite gutekereza, ushira no mu gaciro, uzi kureba ikibi n'iciza, wabonaga ko iyi leta nta hantu izagera. Kuva rugitangire Bunagana, umuntu wese wari ufite gutekereza neza warareba ukabona mu by'ukuri abantu ibintu bizabasambukana, bizabapfana, bizabana kwa kundi umunara w'Ibabeli. Niko nyine bimeze, kubera ko ikibi n'ibibi gusa biberamo. Uyu munsi uhereye Bunagana ukagera aho revolution igeze, kwirwanaho kugeze, bihita bikuhereza ishusho y'ibintu bibiri bitandukanye. Ishusho ya revolution ahaniri bigisha ubumwe, bigisha kubana, gukora, kandi ukabona abantu baratuje, ukabona abantu hari icyizere gishobora kuzabaho cyo kuvuga ngo ejo tuzubaka igihugu twese duhuriyeho kizima. Ariko nuje kureba ku ruhande rwa guverinoma, urebe itakataka zose yari yarafashe, yari yarunze muri Goma, ibintu byose nubwo baburaga nabo bica bakaba babasahura, bonyine bagatangira bakicana, ari nabyo zabera haravira. So aho bigeze uyu munsi, ishusho ya politiki ya Gisegeti ni iyihe? Nushaka tuvuge mu karere gusa. Urebye abakuru b'ibihugu bandi bari hari ba Africa, East Africa n'abandi, umubano bafitanye uyu munsi umeze gute? Nta muntu ushobora kwizera Gisegeti, ntabwo bamufitiye icyizere. Kenya yamubwije ukuri, na Uganda nubwo yibere hari amasezerano bafitanye yabo, ariko yababwije ukuri, na President Museveni yavuze ejo bundi, na President Angola yamubwije ejo bundi, ija mu biganiro birimo abakongomani bose na former president nabo mu Rwanda n'abandi bose bafite ibibazo bindi byose baravandika, muje mu biganiro nk'umukuru w'igihugu, uridinge abaturage bawe mu mahoro. Gisegeti ngo jamais. So bigaragara ko n'aba bandi bose bari barengagaje ukuri mu karere bamaze gusobanukirwa ukuri. Uyu munsi tubona etazi ngo nirimo bakinga, kubera abana bagabo bari kubitegeka hano muri Amerika, nta bacuruzi, nta bagabo bari ku nyungu zabo. Kandi impamvu bahisemo buriya buryo kuri leta y'uyu mugabo ni ukubera ko n'ubundi baje gusanga Kongo nibatayijamo nabo ngo bisahurire, isi yose irasahura, China irasahura, BRICS irasahura, nk'igihugu kidafite control, igihugu kidafite umuyobozi, igihugu kidafite leadership, igihugu kidafite policy, kidafite any ikintu cyose cyo kugaragaza ko ari igihugu kizima. Nabo bahisemo, kandi Trump yaravyivuga aravuga ngo President Gisegeti yafashe telefone aranyihamagarira, arambwira ngo vayo twara amabuye ndakwihereye. Ari naho Gisegeti nawe yaruzinze buriya ngeze nkurikirana amakuru hirya no hino, nkaje za Cameroon, nkareba ibinyamakuru, nkaje yose nkareba, iki kintu ntago cashimishije Pan-Africain, cyangwa nta nubwo kigeze gishimisha abantu benshi bo muri Afrika, habe n'abapresident bo muri Afrika. Baravuga bati se ko turimo guharanira umwirabura agira ubwigenge busesuye bwuzuye ku mutungo, ku muco n'uburenganzira bwo kwishukizana ku mwirabura, dukorera hamwe tujere ubutunzi bwacu, ni gute wowe urimo kuja gufata igihugu cawe ukagitanga muze mutware musinye amakontra y'imyaka 90 n'amakontra y'imyaka 100 ba exploiter Congo, at least nka 70% cyangwa 60% ibenefiting abanyamerika. Trump nawe ntabwo ajya hisha, yaravuze ati tugomba kujara tugatwara, kubera ko n'ubundi n'abandi baratwara, kandi nta kiragundi gifite bene gacu. Ushaka kumbwira ko President Trump azamanura ingabo hariya, bafite abasirikare bazaje kubafira hariya, baje kurwana hariya ku bantu barwana revolution y'u Rwanda? Ibintu ni bibiri, Gisegeti azava ku butegetsi,
n'ibiganiro je simbibona na negociation yose gisegite azakora ishingiye kuko nta cizere, nta muntu urimo agomba kugenda. Niba nagiye wenda manda yirange cyangwa se ari n'undi buryo hakaza undi muntu muzima wakumva ko yabanisha abakongomani, of course twaganira twese tukaja mu mahoro, tukagira amahoro asesiye ku bakongomani bose. Ariko iyo witegereje uyu mugabo bagiye inyuma nta muntu urimo, nta muntu kimutrustinga, habe na itazi n'ibiri yabagushira umutego. Ariko ni isoni ni igisebo kuri Amerika, ni igisebo kuri Amerika kubona Amerika yaragiye yumva ibinyoma za propaganda zikinshasa ifata ruswa. Nanabonye ejo bundi ari umusenateri nawe wabivuze aravuga ati ibi ni ibintu bigayitse kubona leta zunze ubumwe za Amerika zemera uburyo bwa ruswa nka buriya. Abivuga ko ari ikintu gikomeye, byamaze kuba warning. Gisegeti yakoresheje ruswa, abanyamerika baramuvumbuye. Mwa bantu mwe Gisegeti ntaho hari, uko byagenda kose Gisegeti agomba kuvaho, hanyuma akaza ubutegetsi buzima. Ubwo butegetsi rero ni ubwa revolution buzazaho bukabanisha abakongomani bose, dukeneye kubana twese mu mahoro regardless ubwoko bwa regardless akarere n'ibiki byose. Niyo rero revolution turimo. Aba bacu rero aribo ndangirizaho bayuze. Yeah, of course amaboko arakinguye, humva yaza akasaba imbabazi akababarirwa azazi, ariko ntabwo tubeginga kuza kwabo. Ikindi cya kabiri, iyi ntambara tuzayitsinda kandi tuzayitsindana ishema, kandi ibi bintu bizahindura amateka akomeye mu biyaga bigari no muri Afurika n'ahandi hose. Ntidufite gutsindwa n'umunsi n'umwe ko ntabyo tubona, nta nibizabaho. Murakoze. arakoze cyane, reka ngushimire. Tufate Dave nimba twumva afite mikoro. Yego Jesu mwiriwe. Mukomere cyane. I think ni irya mbere mbaye muri space ya. Ni n'ubwa mbere hostinze. Kwa usanga hosting abasanga nawe warabaye busy. Akagara kaguye mu nzu se nikagize igihe karayiguyemo. Kuva umunsi bisanga bavuga ngo Minembwe yafashe ndetse bakaba banakatishije amatike yo kugira ngo bajeyo, n'umunsi baguye mu nzu. Nimba uyu munsi bavuga ngo bese ngo Minembwe ni iki, ni gute bavuga ngo Minembwe ni iki aribo baje bakavuga bonyine ngo Minembwe muri capitale politique ngo kuruta Goma na Bukavu. Urumva Minembwe ngo nizo ubwa mbere, ngo niyo mujana za Washington, ngo niyo mujana handi, ngo mwerekana yuko ngo abantu ngo babakorerwa ngo shomusi. None nimba nta kirimo ko mbere bavugaga ko ngo Minembwe kwifata ntaco abantu bafashe, none izigira agaciro ari uko boherejemo mayimayi zabo n'aba bazalendo. Ariko iyo abaturage birwanaho bayirimo ubu ngubu tuyifite nk'abaturage birwanaho, nta gaciro ifite. Ariko ikagira agaciro mu gihe yugirijwe na mayimayi n'abazalendo bagenzi babo. Ninde iyo logique ninde wayibigishije? Muze mwicara mwige hano tubasobanurire kuri kw'ibyo mu Rwanda nabyo. Urumva nyine ni kwa kundi kwisubira mu magambo, ibyo bavuga ntibaba bihagaseba. Uyu munsi Minembwe nta kivuze. Kwenze rose ndumje bavuga ngo kweze rose babaririmba ngo bayifashe ngo iri mwiki. None yagize igira agaciro ari uko irimo mayimayi n'abazalendo banyu kuri mwebwe. Kwezeroga ni umutima wa Minembwe. Ni ukuvuga ngo Kwezera idahumeka Minembwe iba yahwereye. Uko niko bagize babifataga mbere. Ngira ngo nimba mwibuka neza bavuga ko Kwezero yafashwe bakoraga amasipesi ahangaha y'urudaca. Ariko na wa wundi bavugaga ko habura mu madrone yo kuja kurasa abo bajinga ngo iyo ntabyo ngo yitaye ngo kuri iyo community yatwirwaneho. Ega abaturage bo Minembwe nibo bakonsidera nk'abanyamurenge cyangwa se abakongomani. Babise abanyamahanga. Ko kuja kwica abanyamahanga ko ni kwibo babifata. Ndibuka ko nane waburiya sinze ngo yagize gute ngo
ya hostinga ngabwira ngo akangurira ngo abanyaminembwe ngo abaturage ngo Minembwe ngo turababwira ngo kuyoboka leta ngo bitandukanye ngo n'izo ngo n'aba baterabwoba ngo bayoboke leta ngo igende ngo bacungire umutekano. Urumva? None se abo baturage bavuze ko abo baturage ntacyo bababwiye bagomba gushaka za drone zibica, ni gute wovuga ngo uno munsi ngo abo baturage kumva ukaza uvuga aha ngaha werekana ko usa n'ubabaye numara uvuge ngo nibagende ngo bayoboke leta itari iyaba ari abanyamahanga. Urumva? Rero Minembwe yarabahagamye babuze uko bagira, ubu ngubu usigaye wumva bazana utuntu nyine ya ndirimbo mwavuze yo guhera 96 kugeza 98 niyo bahoza mu kanwa, ni u Rwanda nivyo bahoza mu kanwa, bararusha baravuga ngo bo urabona ngo bariya ngo bagiye ngo gusakrifiya ngo bariya baturage, ubwo ngubwo ngo rero ngo intambara ngo iragiye ngo ije ahandi ngo niyamara ngo bariya basore bose ngo bakure hariya ngo niyamara ngo bazagaruka inyuma bazane ngo izindi ntambara ngo noneho bariya abaturage bahunge noneho burundu. ntaho bageze. Urumva? Noneho ukibaza nimba ni gute wovuga babagiriye impuhwe gute igihe drone zabarasaga ko basereburaga? uko se ko vuga ivyo badahagazeho ivyabo byose bicara bihinduka kandi bigahinduka n'ubundi bidafite ireme, nta reme. Urumva? None se mbwira nawe leta kuva yatangira gushaka gufata Minembwe iriya mihana yose yari yayise abaturage bahunze undi nawe araje aravuga ati aba baturage ntimugomba kwica n'abo baturage mpagaritse buno bwicanyi leta irahunze. Hagati y'abo bantu bombi uba ushaka kudeporta abantu ninde? Hagati y'abo bantu babiri uwaje akabatuza n'uwaje akabasengera, muri abo bombi bashaka kudeporta mbese kwangaza abo baturage ninde? Urumva? Ibyo bavuga n'ubundi ni ibintu bya bindi bahoramo gusa bahora ngo deportation ngo yateguwe ngo kuva ngo ryari ari hakagera iyo hirya za Jura ngo nibo ngo batumye ari kuzi igisirikare byari yamaze kugera, hari igisirikare cyangwa ari igisirikare cya Zimbabwe, igisirikare cya Namibia bari bamaze kugera hariya hamwe n'inani n'igisirikare cya AFD bari bamaze kugera hariya. Abo baturage bari hariya muri Jura sinzi uko bari bangana, bari bafite izihe mbaraga zo kwitanga uwo mwanzi ntibyari gukunda, kandi n'ubundi waruhawe barwanira hariya banzaga gutekereza ko ese mu gihe ndahangaha ese igihe noba naniwe urugamba mfite abaturage mpetse bano baturage mu gihe noba naniwe urugamba kuko ushobora kunanirwa urugamba, kandi n'ubundi baje kugera hari urugamba rwari rumaze kunanirwa. Ndibaza ko ku bantu bari muri Jura niho nimwe bari bafashe ngo tuvuge ati hari abo bari bafashe wenda duhereho tuvuge ati baje batuma noneho bari bafashe bahatakaza, ntaho, ahubwo abaturage n'ubundi bari ko bakomeza guhunga. Rero waruje kubarwanira ategerezwa guteganya ibintu bibiri: gutsinda urugamba cyangwa gutsindwa urugamba. Arutsinde akomeza imbere atuza abaturage, cyangwa rutsindwe urumva ahunge. Ibyo rero izo nzira zibiri urwana ategerezwa kuba afite izo nzira zibiri. Rero nta kintu kigaragaza yuko wenda hariya igisirikare cyari hari abasirikare ba RCD bari hariya bari bakeye paraporo y'igisirikare cyari kimaze kugera hariya, kandi cyari igisirikare gifite ibikoresho binakwiye. Nta kintu na kimwe cyagaragaza yuko wenda bashobora gutsinda urugamba hari, usibye ni kwa kundi abantu bazavuga ngo iby'Imana ikora n'iby'Imana ikora n'ubundi. Kuba n'abantu baribonye ababato bane ngo numvise ngo bagiye babadepotinga n'indege, ariko rubanda rugira ibati pe. Abandi bagiye iminsi ngaya mu mazi ijoro n'amanywa, ariko abandi bo baragenda n'indege. Rero ngo bakabyita ngo kudepotinga abantu. Urumva? Abenshi nibo baza ahangaha ni incuke zacukiye hariya, bavuye muri Jura bafashe mu ntoki batazi n'icyabaye,
barageze hariya noneho bamaze guca ubwenge, abo niyo baza kwigisha abantu amateka. Rero mu by'ukuri ntagiye kure, nta kintu gifatika bafite cyo kuvuga uno munsi. Njye nababwiye ati iki kiraka cyawe kiragarukira kwa Murima. Ubu rero mu gihe batagiye batekereza ko bashobora kubona controle kuri Minembwe, nta kintu bari buvuge. Niyo mpamvu n'uriya nita ngo sebuja, nimba ari sebuja n'ubu ngubu asa n'ucecetse, barahwanye barangwa, ariko bujya kwigisusa bamenye aho amazi ashushe. Nuko ubwo rero ngo bari mu masezerano, ngo bari mu masanction. Uza amasanction azatubuza uburenganzira bwacu, twemere tubura uburenganzira bwacu kutugize imyaka 8 tuburwanira, nikizatubuza. Amasanction azatukura iwacu aje kudutuza kwande. Amasanction ni bayafate kandi bafate menshi, kandi abo bayafatira n'ubundi ntago bateze wenda kuzazino, kandi noneho bagende barebere no kubo bayafatiye mbere. Ndavuga Bitakwira wabo. Bitakwira n'ubuso umutegetsi muri leta ntakora, baramufashe ari hehe. Yarababwiye ati njyewe sindeze kuzaja muri ibyo bihugu, ati nzoje iwacu hariya za nani za Gatara niho iwacu, ati mbafite inzu yanje gushaka yi. Ubu Makenga na Sematama bateze kuzaja ino, bazazi no gukora iki? Rero ibyo by'amasanction n'ubundi, ahubwo nje nako mvuga kareti, nyuma yo kugutuka cyangwa nyuma yo kugukubita nta kindi nawe usigaje nawe gusubiza. Inigano no gisigaye. Kandi nyuma yo gukubita umuntu tubugitegereje ngo wenda muraganira kandi bamaze gutoye inkoni gukubita, ngo wanyiye yunamye bakwibutsa nawe gutora ibuye. Urere ibyo bavuga n'ubundi barabizi neza yuko umwanya ni umwanya gusa n'igihe birashobora gushirwaho iherezo. Kandi n'ubundi ibi by'aya mahanga baba bakeneye inyungu zabo, ari amabuye y'agaciro nabo yabakuraho, abazungu bose nabo kandi bakayoboka bayafite. Uko niko biza bigenda. Sawa, murakoze James. urakoze uzarukarisha kandi ngize neza gukora kuri ico kintu c'amasanction. Ni ukuri rero n'iterabwoba twogira ngo duharure abantu bagiye bahabwa amasanction nkariya ni benshi, ariko reka mbabwire Nelson Mandela igihe yaharaniraga ubwigenge bwa South Africa bagwanya apartheid, muzi ibintu bakorerwaga muri South Africa. Ariko aya mahanga aho atagirira isoni, Mandela niwe bise umuterabwoba, bamufatira ibihano nk'ibi byose by'iterabwoba ibi by'amahanga. Nyuma afunguwe abaye perezida, ya mahanga amuha Prix Nobel. Rero ibi ni iterabwoba, swate ni iterabwoba, swate ni ugukina mu bwonko bwa gisegeti, nimba bayashoye amafaranga n'ibiki kugira ngo bamwereke yuko hari icyo baba bakora, ngo bafatishe mu bihano ngo by'imitungo, ngo no kutazindukira muri Amerika n'ibiki, ibintu bidafite 12. Ariko bagiye bafatirwa amasanction ni benshi. Ariko mureke dufate urugero rwa Nelson Mandela, karagwanya apartheid, birazwi ko bari kurenganywa bimwe bikomeye, ko baricwa, ko baragira gute, aho bogafatiye ibihano ababikora babifatira Nelson Mandela. Buke yavuye muri prison abaye perezida w'igihugu, babandi baramuhindukira bamuha Prix Nobel. De même que nibi twebwe turi gucamo, aho gafatiwe amasanction gisegeti, wica abaturage, urasa abaturage n'amadrone n'iki, abagwanirira abaturage nibo baza ngo nibo bahaye amasanction.
ariko ejo n'ejo bundi bizohinduka, aba bakagera ku butegetsi ugasanga bahawe uduhembo dukomeye. Ngabo ba Neva bari barafatiwe ibihano n'ibiki, abagore babo ko barahabwa ibihembo bidafite amahana, sikanswe abantu bari kurwanira abaturage, rero ni iterabwoba. Dave ndabona wazamuye ikiganza. Yeah, yeah, twigwaneho ndumva uvuga ibintu byanje kuri ibyo ngibyo by'amasanksiyo. Ufite neza uvuze Nelson Mandela, abantu benshi baza bumva ngo yabonye prix Nobel batazi yuko itazini yamukuyeho kumwita izina ry'umuteroriste muri za 2018 2009 aho ngaho hagati. None munsi noneho twokoresha urugero dufite uno munsi ni perezida wa Syria yabaga kuri liste y'abateroriste ya itazini kugeza ejo bundi yafashe ubutegetsi buriya bita ngo ni Ahmed al-Shara n'ibiki na biki. Yageze hano muri etazini agenda muri White House, Trump barasangira aravuga ati ni umugabo w'ubwenge, he's my best friend, ariko yavuga kuri iyo liste y'abateroriste n'ibiki na biki. Ibyo ntabwo twabitindaho. So hari umugabo wari watinze cyane, ntabwo nibuka izina ryiwe, ku bintu by'imihanda development n'ibiki na biki. I think ejo twari twabivuzeho. Yes, birakenewe cyane kandi ni ibintu tugomba kudreaminga big, tukabitekerezaho muri vision yacu, twogira na plan yacu, twaba turi kuri social media n'abayobozi bacu batuyoboye mu cama. Ariko abayobozi usanga kenshi bagendera n'ubundi kwijwi ry'abaturage, ntabwo bakwirengagiza ibyo abaturage bavuga. Birakenewe 100%. Njyewe nkuko nabivuze ejo numvaga yuko uno munsi dufite urgence, mbo birakenewe, ariko uno munsi turi muri urgence. Urgence mvuga ni nka sécurité, ibintu bijanye na medical, tuvuze hari iwacu, ibintu bijanye n'imirire, ureba abaturage ukuntu bameze, baracoceye, barakubititse, ntabwo bari bagize igihe kirekire badahinga, bakeneye n'imiti. Habe n'utagwaye uno munsi dushobora kujanayo dogiteri w'umu expert cyangwa se nk'abanase n'ibiki na biki, akareba umuntu bitewe n'ukuntu ameze, akavuga ngo ntabwo ukeneye umuti n'uyu n'uyu, ariko no guheza zino vitamine iyi n'iyi kugira ngo umubiri wongere ukomere, ugire amantikoro n'ibiki na biki. So numva yuko ari byo dukeneye cyane, ari bya bindi tuvuga yuko byo gutaha tugende tugereyo tubasure, tubakomeze tubahumurize. Noneho urgence yahava ukagenda mu bintu bya projet, nimba ari project for the short term, navuga yuko ari projet y'igihe kigufi, tukavuga n'iki kindi gikenewe, priorite ni iyihe. Iby'umuhanda ndatekereza yuko cyane byazaza muri projet ya long terme, yuko umuhanda twagira ugira iwacu neza, ariko ahantu ugenda uca ni ahantu hagoye. Umuhanda wakwihuta swate kuva Remera cyangwa se hariya za Kaziba uzamuka za Ndondo, cyangwa se tukavuga ngo uvuye Uvira ngo uce Gafinda ngo uce uriya musozi wundi nimba ari Kirungwa, ariko watekereza niwe muhanda wa mbere ugoye, uzazasaba miliyoni zingahe. Petetere leta iba involved ico gihe, nimba leta tuzaba twageze ku byo twifuza. Leta ishobora kuba involved, ni umuhanda ugoye, ni mu misozi, yazafata igihe kirekire. Noneho wareba n'iyo sekirite n'abantu bazaja gukora umuhanda biragoye, barimo udafite umutekano ngo ujane n'abakozi, uwo muhanda bawucisha hese. Uriya muhanda uragoye cyane, ni mugufi cyane ku buryo wogenda nimba ari birometero 100 ngahe ukaba wageze hari iwacu direct, ariko ni umuhanda ugoye, uca mu misozi, uca mu mabuye, uca mu mashamba, ibintu nyine bimeze kuko nguko. So umugabo uze yararimo kuvuga bifite ishingiro 100% pe. Ntabwo tuzagira development tudafite umuhanda. Inzira y'amazi ntabwo izazana development, inzira yo mu kirere ntabwo izazana development. Inzira imwe gusa ni umuhanda, ku buryo ujana ibintu byawe, ujana akamodokari kawe, ujana akamashine kawe, reka wenda nguce mu ijambo Dave. Ntabwo twamuhakanyije, wenda for your information
twe twavuze ngo ishingiro ry'iterambere ryose, ariko ni nako biba bimeze mu bihugu byose. Nta shingiro ry'iterambere ribaho nta mutekano. Umutekano niwo wa mbere. Abantu rero iyo bamaze kugira umutekano bisanzuye kuja iyo bashaka, ni kugenda no kugaruka, icyo kindi c'umuhanda n'irindi terambere rigenewe umuturage wo hasi ni ikintu kiza mbere y'uko umutekano uri asire, kuko aho hantu hose muri kuvuga ntago bohaja badafite umutekano. nivyo naje nashatse kuvuga Genzo, nshobora kuba ntabivuze neza, nivyo nashaka kubwira nyine uno mugabo nimba ari Rwagarana. Nizo nashaka kumubwira, icihutirwa ni sekirite, urgence dufite hari iwacu, hakajaho projet mbese ya short term n'indi ya long term. Umuhanda twazawugeraho bitabujije yuko nimba uri Bukavu, nimba dufite nk'indege ukavuga ngo uno munsi okay, indege zirimo kugenda n'ikirere kirisekire n'ibiki na biki, mufata n'amashini ikagenda ikagera iriya ruguru, tugashaka aba engineers n'abantu bagenda bagaca imihanda mu buryo buri design nziza, bagaconnectinga hari iwacu n'ibiki na biki. Ariko no munsi nivyo nayivuze Genzo, no kuvuga ico dukeneye cyane ni security nimara kuboneka, urgence dufite ibintu za medical, bari abaturage tubiteho, ivy'imihanda tubitekereze, kimwe nuko twovuga ngo tubanze duca umuhanda w'igitaka perfect bugiye kigufi, ibya kaburimbo bikazaza bya nyuma, ariko n'igihe bishobora kuzafata igihe kirekire. Kandi uko mbona turacari muri struggle. Uno munsi wombaza ngo icama kiratekereze biki na biki, yese hari ivyo bakora, ariko uno munsi barimo kwita ku baturage, barimo kwita ku ngabo zakomeretse, barimo kwita ku bikoresho. So ntabwo vyotubuza kugira ngo dukomeze dutekereze iwacu, ariko niyo development dukomeza kwishira kuri gahunda pe ariyo vision yacu dufite. Sasa murakoze cyane. Urakoze Dave. Ndabona abantu bose bari bafite mikoro baganiriye, sinzi nimba hari ufite icyo yongeraho mu bari bafite mikoro, cyangwa nimba hari abakiri hasi bumva bakeneye kuzamuka. Ariko icyo nongeraho Rwagara, ntabwo umuhanda uzova ikaziba, buri ikaziba abatahazi ni hasi cyane, uzamuka uja Rurambo nga kuriya kwa Uvira uzamuka za Gafinda. Rero nta muhanda woca muri Gafinda, niko ikaziba hatopfa kuva umuhanda uzamuka uja Rurambo, ahubwo umuhanda hari umuhanda uhaba sindawuca. Nanze ufunge mikoro Rwagara. Uri mu nimba uri mu muhanda, hari umuhanda uva muri plene uzamukira uwo nzi, n'uzamukira ku Bwegera ukarenga i Remera, sinzi nimba ari uzurenga mu Marungu, ariko ngira ngo abundi uzuva za urengera za Marungu uzamuka za Runingo. Runingo. Uva Runingo ukarenga za Marungu, uwo niwo wenda muri vision tije ngoraraje ni mu bice by'iwabo, muri vision niwo muhanda wokoga ukazamuka ugaca Indondo ukarenga mu Cogati no mu Minembwe. Tije ngawe we uhazi, nzi uriya wo kuva ku Bwegera ukarenga i Remera. Tije urahari? Ije ari mu balise ariko ongera umuzamura. Oya, Tije twigwane ari hejuru vrema, ari hejuru. Reka twakire Jay na Lord is Lord. Wenda nanje uriya muhanda ndawuzi.
uyu muhanda uva Bwegera ugaca mu Rubanga ugahuruka Remera uzamuka arenga kuri uriya muri muhanda, Posta. uyu muhanda wa Bwegera urazamuka ukanyura ahantu Rubanga, ukanyura Remera, ukanyura za Kidote, ukanyura za Murenge ku Gishagara, ukarenga ukaja mu Marungu nanone nawe kimwe n'uriya wa Runingu, nawe uzamuka za Gatobwe ukarengera za Marungu, nawo yose ni imihanda igera za Marungu. donc yombi zigenda igahura. Nibaza ko izihurira ku Kitigarwa nimba ari byo, nimba nshobora kwibuka ubanza gufata za Nyakware Mwane ijambo umwe avuge, umwe navuge. ngaho Lode sinzi nimba atari busy. Nari mvuze nti Lode ngaho komeza noneho Jay aze kunganira. Cyangwa nimba uri busy reka twakire Jay. Nibwo nari mvuze. Urabona ko uriya muhanda hari umuhanda unyura nyine uva uyu wa Kamanyura, uraza wagera hano ku Bwegera ukazamuka ahantu bita mu isoko yo mu Rubanga. Uriya muhanda urazamuka ugakomeza ukagera za Remera, hari Remera habaga ibitaro, ugakomeza ukarenga ahantu bita Murenge nyirizina ku Gishagara, ukanyura ku Posta, donc ukarenga ku Kiryama Chef.